Šta se ovdje dogodilo? What's actually have to do? First call for help. We need more people without them. We won't be able, to get this situation under control. Last words. Dobio sam achievement. Any last words? Words. Pa nije bilo tako Ej, pozdrav ekipa. Evo, upravo sam završio razgovor sa našim šefom. Tako da... Da, nećemo o tome previše, uglavnom. Imamo nove zadatke, nove obaveze koje moramo raditi, pa kao jedna od tih je ovaj shower room, pa da vidimo šta se prvo tu događa. Inače, evo samo da vas pozdravim kako treba, ovo je bilo malo ubrzano, pa lijep pozdrav, evo nas u novoj epizodi Prison Simulatora gdje mi vodimo naš zatvor, mislim nije baš naš zatvor, ne vodimo ga baš mi, ali evo mi radimo u zatvor, eto, tako ćemo to. Pa da vidimo šta nas novoga čeka. Ovo vidi ovo tu svoju ekipu, imamo 3 šovera. Jack je i dalje tu, ovo ćemo uzeti i onda moramo dati ovome jednome zatvoreniku, opet ćemo uzeti, tako i imamo još jedno slobodno. Evo, ajde, izvolite gospodo, možete tamo ići. Da se otuširate. When Crystal waiting, he just finished over there and you have a smell change. Aha, znači kad predugo čeka, vidi ga. Pa nisi čekao, vidio. Pa nisi čekao 3,5 minute, šta je ovo? Možda sam njemu trebao dati prvo. Ajoj, ako ovi budu predugo to radili. Aha, vidi ovo kako su napravili ovaj šover, baš sam se pitao. Moram iskupljati. Mogu otvoriti neko. Ovi se tuku. Ne, gospodo, ajde. Idemo. Pa, ne, kolega, sorry, ne, kolega, rekao sorry. Ej, kolega, mir. Vidi ga. Kolega, ajde se smiri, a možemo razgovarati o tom. Moramo ovo pokupiti, ajde da pokupimo ovo, kolega. Gdje ja mogu ovo ostaviti? Gleda, vidi ga. Kolega! Moram ga prebiti. Ne, prebi ga. Mir, kolega, pa slučajno sam te udario, ajde se smiri, mogu pokupiti ovo, ne mogu. Citadel Prison Smash. Da, uglavnom, to nismo baš trebali napraviti, ali evo kolega se smirio, pa to je mi povodati, to uzmem. Ali dobro, ajde da mi ovim sljedećima kojima najmanje strpljenja, ti se puniš. Čekaj, ovo je nezavodno, ajde odi ti. Ovo je još ok, odi ti. I imamo još jednoga čak. Ti, ajde, briši. I ovi su završili, daj da to pokupim tako. Da. Vidi patkice. Ima i patkice ovdje. Wow, patkice. Ok, presjeću se. Ajde, gospodin, vi ste sljedeći. Kojima imamo još? Ti si nešto mrzovolja. Ajde. Ne mogu s ovom razgovarati. -30. Ne znam zašto sam dobio -30. Možda to nešto plaćam, ali nešto. Vidi, mogu patkicu. Wow. Petkica, ok, idemo. Ili ne idemo nigdje? Anybody copy, you will die in 7 days, molim. What's that, Mario, Richard? And you will die in 1 if you don't stop with this telephone call jokes. Dobro. Hello, who is there? Prestani sa tom šalama, dosta više. New boy. Call me first with stupid joke. Joke. A očito nas neko zeza sa ovim walkie-talkijem. Ajmo Enka. Pam. Kako je dobro pucanje.
Ovo su čak i okeve dragone. Svaka im čast. Pam pam pam, pam pam pam. Stvarno je dobar osjećaj i zvuk je nekako okej. Pam pam, pam pam. Tebe, ajde. Šta je ovo? Riješi ga, u glavu. U glavu. Op, ajde, još 10 sekundi, ajde. Ajde, ubi ga. Da još par skupimo. 4, 3, ajde, ovoga. Još ovoga, ajde. A, nisam uspio, dobro. New rekord. Pa dobro, to mi je prvi put da sam u ovoj igri. $10 smo zaradili. No phone call. Penalty, ajmo ovako. Ovo je mene želio da. Ovo se želi sigurno da. Dajde da ga sredimo odmah. Jer vidim da je neki agresivan. Sad je bolje. Zašto je ovoga udara? Ok, kolega. No leave to sell. To ćemo. Maybe we can make a deal. Pa može ako imaš $50. O, da. Tako je, lijepo smo zaradili $50. Znači tako ih možemo mi. Vidi, ovo ima neki deal. Ajmo s njim razgovarati. Ajmo tradati nešto. Ajmo ilegalne stvari, šta da mu prodam? Ovo mu mogu prodati. Ajde, to ću ti prodati. Oba dva komada. Šta će? Neka puši. Neće nas davati ove, da mogu nekoga ozlijediti i to, ali ovako ove tu stvari. Drugs, pa šta me briga, nek se oni drogiraju. To ide njima na štetu, ne meni, tako da ono. Dobro. Prijatelju, ajde mi porazvane, stavim for your punch solar at this rate. Aha. Vidio, opet se udara. Kolega, ima li ovdje netko da mi pomogne, halo? Daj ga sredite. Vidim, a jeste od pomoći kolege? Ćeš me sad slušati? Opet? I bolje ti je, već sam mislio da se ovo hoće opet udarati. Nisam previše obraćao pažnje. Ajmo, ulazi unutra. Tako, i da te nisam čuo. Wow, ovo je prvi put da smo stavili nekoga ovdje zapravo. Mogu otvoriti, mogu. Vidi ga šta radi. Kolega, šta radiš tamo? Te nije sramota, vidi. Vidi šta ti radi. Wow. Evo, možeš tamo na zidu brojati dane, koliko će ti dana proći, a? A može? Vidi tipa šta radi. What are you? Tipi pjeva sad. Ok, samo ti pjevaj prijatelj, nećemo te mi ometati previše. Još malo smo i level 7, dan 9. Idemo dalje. Night shift, ovo je sad nešto novo. This is your night time shift. Imamo automatski flashlight, mogu ja uzeti? Zašto ja ne mogu uzeti? Mogu ovo razbiti? Ne, nisam sam to razbiti, uzeti pištolj. Ovo da. Ovo se sad pretvorilo nešto, neki horor mislim. Sad zamisli, noć je u zatvoru. Šta ovaj tip radi? Prijatelju, šta ti radiš? Da možemo razgovarati. Just so that no one pick. Prijatelju, šta to radiš? Strašno. Ideš u zatvor? Da. Nećeš izlaziti iz ćelije. Da. Baš me briga. Vidi ovo, požar. Kako može biti požar nakon svake dešavanja nekog, znači
Ja ne razumijem ovo. Znači ovi simulatori, to je nešto... Ja ne znam šta da kažem, ali znači nakon... Ili ako je tučnjava, ili ako je ovako nešto i uvijek kasnije onda bude požar. Kako, na koji način? Pojma nemam. I nemam pojma na kako i koji način je ovo izašao iz ćelije. Vidimo. Ovo je čak ajde i ok, realno naspram onih požara di gori beton i te gluposti ovdje ajde kao kutije gore pa je i moguće, ali ok. Moramo izvršiti ubojstvo. Moramo zapravo ubiti čovjeka. Vidi ovo, to je potpuno sasvim novo krilo, ajde vidimo na mapi malo. Znači moramo ići po njega i ovo je ta soba. Au, execute block. Au, Edvarde, mislim da ti je vrijeme. Da, vrijeme ti je. Je se potukao sad? Ok, ja sam već mislio da se bude udarao. Aha, vidi ovo i idemo sad. Aha, to su ćelije, mi idemo u idući blok. Vidi ovo. Nešto te ovi ne vole. Vidiš što ti kaže. Prijatelju, evo tu ti je stolica, sjedni se, molim te. Osjećaj se kako kod kuće. Ups. Malo sam, možda sam malo pretjerao. Ajde da ti mi to lijepo stegnemo kako bi ti lijepo pasalo. Ajde, di moram klikati. Au. Sponge moramo staviti. Jao, ovo me tako podsjeća na onaj film Green Hell. Ne, nije, kako se kaže? Kako se zove, hoću reći? Milja nešto. Zelena milja. Mislim da se tako zove na našem Talk to Prisoner asking about last words. Podsjeća me to, uglavnom točno film govori o tome što mi sad ovdje radimo, znači oni imaju te neke svoje par kao zatvorenike i onda ih vode kao na i tak isto kao na execute da ih ubiju i to koji dobiju presudu ubojstvo, ali film je tako dobar i baš ono duboko umanje i preporučujem vam ga da pogledate, evo stvarno da riješimo što moramo po zakonu sa ovim tu Edwardom, pa dolje još, tako, 4 ampera, tako, podići gore, ili, moramo odmah sve podići, i mislim da ćemo morati sad povući polugu. Moramo povući baš. Moram držati ili šta? Ok. Any last words? Dobio sam achievement. Any last words? Words. Pa nije bilo tako Nije bilo tako strašno. Nije bilo publike. Šta ćeš, žao mi je. Gdje ovo? I to smo riješili. Da. You have reached the next level. Da, sad smo level 7. Šta imamo ovdje? Search intermitting. Dobro. To je negation, a ovo je Eagle Eye. Pa šta za money 50? Aha, imam jedan skill point. Ili? Ne, 5 imamo. Wow, ja uopće nisam išao za ovime, pa ćemo onda samo redom uzeti koliko možemo. Daj me, nemoj za 5 trebamo za ovo. Di si Mario, šta ima? Ima pogledat malo kamere, šta se radi na kamerama? Ko radi probleme, a tko ne radi ništa? Mi smo ovdje, opet ovaj radi ovdje probleme. Da. Ovdje ga pretucio, ako ćeš uspjeti ga pretući. Još će on tebe pretući, eto. Ja ga mogu kam di preseliti. Kontroliraj ga.
kako on može tu šetati, to mi nije jasno. I zašto ga na kraju niko ne patrolira? Uglavnom, čini se da su... A šta se tebi, prijatelju, desilo, a? Ne mogu. Zašto? Moram pravo policajca. Da. Aha, kao... Kome, gospodinu, moram reći i onda... Šta se frajer šulja, šta ne želi raditi? Ajde, tuci to, prebi ga, ubi ga. Mislim, nemoj ga ubit. Samo ga prebi da zna ko je šef. Ajde, hvala Bogu, ja sam mislio da će tebe on pretoči. To je to. Monitoring shift is over. Ajde da popravimo ovu kameru. Uvijek ova kamera jadna strada. Ne znam šta su se zakačali za tu kameru. Ko da je jedina u zatvoru. Da, minus $80, ali ne veze. Sredili smo Šta se ovdje dogodilo? Report for you, fights and fires everywhere. What's actually have to do? First call for help. We need more people. Without them, we won't be able, to get this situation under control. Moram pogledati u yard. Dobro, is 10 down. What's about weapon? Weapon is a locker where you are right now. Few more lockers will be blocked. Okay, what's next? Expect me to all this alone? I'm sorry. Pa, znači cijeli zatvor i mi moramo to raditi sami. You are no invisible. There's dead too. Nema reći da nismo ne pobjedili, stvarno. Ajde, good luck. Ja, šta se da ovdje događa? I nemamo struje sad više. Ne možemo izaći prije nego uzmemo pištolj. Znači, kao što možete vidjeti, take your gun piše. Ovdje je postalo sad, da ne kažem šta, ali ona riječ na sr. Tako da, ovdje ću vas ostaviti na cjedilu. Ako želite vidjeti šta se događa nakon toga, like, share, subscribe ovaj video i iduću epizodu. Naravno da ćemo ovo nastaviti snimati jer upravo je postalo zanimljivo, tako da nemojte zaboraviti. Bacite dolje u komentaru šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa, šta bi mogli poboljšati i da se više fokusiramo na koje stvari, tako da eto, to bi bilo to, a do tada, do nove epizode Prison Simulatora imate jedan veliki pozdrav od mene. Ćao!